Hello ming adlaw. Kay panahon man karon sa mga inahan o Mother's Day, basin gusto mo ilaag inyong mga inahan diri sa bahalinana, natay daghan pwede iregalo sa ilaha. Nay mga chocolates, napoy mga cakes ug uban pa. Kay usahay ra ba badlungon kaayo ta. Panahon na siguro na pahalipayan pud nato sila. Kay ingon pa nila dili gyud lali mahimong inahan. Samot naay mga badlungon na anak. Tapos palahubog pa gyud ang bana. Nagyo inahan magkonsumisyon anang kalakihan. Pero bisan pa man sa atong pagkabadlungon, aduna gihapoy inahan nga nag-amuma og nagpangga sa atoa. So sa mga anak o mga bana nga gusto ilaag nila ilang inahan o asawa diri sa bahalinana, welcome kay mo diri sa mua. Dili man gud kinahanglan nga palit yun mo og mga mahalon diri. Naaram po'y mga brato, naray mga ice cream, naray mga ice buko, krupik o chicharon, daghan pa gyud mga brato diri sa mua. Pero kung dili diabetiso nimong mama, pwede ra gyud kay palitan aning chocolate kay tag 55 ra ni na itag 49 og naara po'y tag 99. Kay may na lang makuha-kuan ang kalagot sa tong inahan kay sige ra ba taglaag og bahalinana nya di ta mananghid sa ilaha. Nya usahay pod ignan ta sa tong mga ginikanan nga ayaw sa paguyab-uyab, pagtarong eskwela, pero ang ending perte naman hinung daghan nag-uyab. Nya maunay dili badlongon. Nya dugay pag yun kay kamumatam ong sige nagyaw-yaw imong mama. Kay sila daw sa una magkabo pa manugway pagkabaw ay mo eskwela, pero ikaw igo na lang kamukaon nya di pag yun magtarong og eskwela. Unya dagko pag yun kayo kag balon karon sila sa una mamayabas pa para pabayloag papel og ballpen og lapis. Mao man gud daw dugay kay kamumata kay nagkagabi magsige ra magkagtuplok-tuplok anay imong cellphone. Unya og sugoon magpaluya-luya dayon. Mong usahay makunutan jud atong bugan kay badlungon man. Di jud lali mahimong inahan no. Pero ngano man ang uban magdali man. Ganahan na siguro sila mahimong inahan. Pero hinuon ilaha man ang kagustuhan, basta ang importante lang gampanan ang pagkainahan. Kay ang uban mga anak lang nya biyaan. Kinsay magsagubang, kinsay magproblema ang inahan. Mao di gyud lali mahimong inahan kay murag lukdoon niya ang tibuok kalibutan. Mao kitang mga anak mintras aduna patay mga inahan ato silang panggaon. Okay ra siguro magpabadlong panagsa pero di lang nato permintihon. Kay basin moabot ang panahon nga mobalik ra sa tuwa nga atong gipangbuhat kung kita nay maginikanan pohon. Murag daghan naman kog giyaw-yaw na maligya ra man ta kog cake ug mga chocolates diri sa bahalinana. Pero tinuod bitaw di ta magpalabi og pabadlong sa atong mga inahan. Og dapat yun pod mo mata na ta og sayo kay og magulan pag kwarta makapunit ta kay mao man sige ingon sa atong mga mama di ba? Bitaw paminawon gyud nato sila kay mas makabalo man sila kung unsay mas makaayo sa atoa. Dili man perpekto tanang inahan pero wala gyud makatupong sa ilang katungdanan. Kay kung wala sila wala ta aning kalibutana. Kinsa na lang may magpabadlong sa katilingban mao magpasalamat gyud ta sa ilaha. Bitaw di gyud lali mahimong inahan oy kay katong bata patauki pa gyud kay ta. Sige ra tag hilak, sige ra tag manya. Mao pailin-ilinan jud ta nila. Halos tanang gusto nato ihatag kay moligid man kung dili palitan. Mao karon mobalos na pud ta sa ilaha. Dili man dinagko pero kanang kinasing-kasing nga malipay pud sila. Pero kung wala gyud ang pagbinuotan na lang ang atong ibalos sa ilaha. Kay malipay ra man pud na sila kung malipay ta. Ug ang atong kalampusan pud nila. Maong balusan nato ang tanan nilang sakripisyo sa atoa. So maora to kung ganahan mo mulag og bahalinana, welcome kay mo dire sa amua. Ilaag pud na imong mama oy para makapanilap pud na panagsa. Ug deserve po kay niya. Maora to daghang salamat og hinaot ang tanan makapanilap. Happy Mother's Day sa tanang inahan.